al nou programa de televisió de CEIP El Garbí. Aquest és un nou projecte que tracta d'acostar l'escola a les famílies. Esperem que us agradi i agraïm la vostra atenció. Benvinguts al nostre programa. Avui tindrem de tot. Notícies, opinions, entrevistes i molt més. Vos mostrarem què fem cada dia al col·le i els nostres projectes per al curs que ara comença. Vinga, va, comencem! Iniciem el nostre programa amb una secció de notícies. Connecta! Hola i benvinguts a Connecta't, on vos contarem tot el que està passant al CEIP El Garbí. Estem a l'inici de curs i estrenem noves mestres, nous alumnes i nous projectes. El passat dia 8 de setembre va començar el nou curs escolar al nostre centre. Tots els xiquets i xiquetes tornaren al col·le i els retrobaren amb tots els amics. Després de l'estiu, ara tocava saludar de nou als companys i companyes i també a les mestres. Era moment de contar als amics el que havien fet a l'estiu, d'anar a la nova classe i en molts casos de conèixer a la que seria la nova mestra i nous companys. El primer dia de curs tinguérem una benvinguda per part de l'equip directiu i les mestres a l'escenari del pati de primària. Allí, l'equip docent del Garbí va desitjar a tots un bon curs ple d'il·lusió. També va presentar el tema central per a aquest curs 2016-2017, que girarà entorn al paper de les dones al llarg de la història. L'inici del nou curs també ens ha portat algunes noves mestres. Es tracta concretament d'un mestre i una mestra de primària i dues d'infantil, que s'incorporaran al claustre. Algunes d'aquestes incorporacions seran temporals i altres permanents. En infantil tenim a Mamen, que té plaça definitiva a la nostra escola, però fa uns anys que no estava al centre. Què tal? Em diuen Mamen, soc la mestra de suport, i Toni, i Noa, i Sergio, i vaig a donar la música en infantil, i jo sóc una mestra ja antiga d'ací, que para que està fora un temps i ja tenia moltes ganes de tornar i ja estic així. També tenim en infantil a Maria, que estarà amb nosaltres per a tot aquest curs. Hola, a mi em diuen Maria i enguany estaré així al col·le en educació infantil fent la psicomotricitat. I en primària també tenim a Joan i Eva, que s'han incorporat a l'inici de curs i estaran amb nosaltres fins a juny. Tant l'un com l'altre s'encarregaran de dues tutories de cinquè. Soc Joan i he vingut nou este curs al centre del Garbí y vaig a hacer la tutoría de cinquè. Hola, soy Eva, voy a ser tutora este año de quinto C y aparte de aprender muchas cosas vamos a pasar un curso súper bueno. Els desitgem molta sort a tots ells i elles i estem molt contents de tindre'ls amb nosaltres. En este inici de curs també hem tingut l'entrada de nous alumnes al col·le. Es tracta de xiquets i xiquetes de 3 anys que han començat a vindre per primera vegada a l'escola. Des del dia 8 començaren a plegar els nous alumnes d'infantil. Degut a l'entrada escalonada, cada dia s'afegien al grup 5 nous xiquets i xiquetes, tant a la classe de castellà com a la de valencià. Les mestres de 3 anys són Empar i Anna. Tan fenomenal, mira, podeu veure el que estan jugant, estan entrant superbé i se ho estan passant de categoria. Són uns campions i unes campiones. Els nous alumnes s'han habituat a l'escola perfectament i a poc han anat coneguent les instal·lacions, com la classe o el pati, i els companys i les mestres. Els primers dies el que feren principalment va ser jugar y conocer nuevos amigos y amigas. Pues nada, durante los primeros días de cole lo que hacemos con los nenes de 3 años es trabajar la adaptación escolar y para eso pues es súper importante las rutinas. Llegamos por la mañana, van al baño, hacen pipí, luego dejan la mochila con la botella de agua y salen aquí y nos sentamos en la asamblea. Juegan durante un poquito y después pues vamos haciendo la rutina de la asamblea de forma muy cortita para irla ampliando poco a poco. Y la verdad es que los nenes, como veis, se lo están pasando pipa. I ja tenim els delegats i delegades de cada classe per al curs que comença. Es tracta dels xiquets i xiquetes que s'encarreguen de transmetre les inquietuds de la classe a les mestres,
i també de participar en el Consell dels Xiquets que formen tots els delegats i delegades del tercer i segon cicle. Anem a conèixer els delegats per al curs 2016-2017. Desitgem molta sort a tots i a totes i des d'ací els donem l'enhorabona. Hola, soy Paola, la delegada de cuart B. Y yo soy el subdelegado y me digo Pablo. Soy Simón y soy el delegado de tercero B. Y yo soy Jorge y soy el subdelegado de tercero B. Hola, soy Clara y soy la delegada de segon B. Hola, yo soy Paco, el subdelegado de segon B. Hola, soy Amir y soy el delegado de tercero C. Hola, soy Andrea y soy la subdelegada de tercero C. Soy David, el delegado de tercero A. Y yo soy Rubén, el subdelegado de tercero A. Hola, soy el delegado de primero A, Darío. Hola, yo me llamo Dafne y soy la subdelegada. Hola, somos Rubén y Ana, de la clase de quinto C. Ella es la delegada y yo soy el subdelegado. Hola, soy Daniela Alonso y este año voy a ser la delegada de segundo A. Yo soy Diego Maike, soy el subdelegado de segundo A. Hola, me llamo Fran y soy el delegado de la clase de quinto B. Hola, me llamo Natalia y soy la subdelegada de quinto B. Hola, somos Paz y Gabriela. Y somos la delegada y la subdelegada de quinto A. Jo soc Aitana i soc delegada de sisè B. I aquest curs anem a ser dos subdelegats, jo, Lucía, I jo, Xavi. Hola, jo soc Sara i vaig a ser la delegada de primer B. Hola, yo soy Blay y soy el subdelegado de primer B. Hola, ella es Mireia. Y ella Lucía. Ella este año va a ser la delegada de clase de sexto A. Y ella la subdelegada. Hola, soy Estela Fallos y voy a ser la delegada de cuarto A. Amb el nou curs, l'AMPA s'ha posat una vegada més en marxa per a oferir diversos serveis a les famílies. L'AMPA ofereix diferents activitats als pares i mares com l'escola matinera, per a aquells que necessiten deixar els xiquets abans en el centre, o les extraescolars després d'acabar les classes a partir d'octubre. El AMPA es el nexo de unión entre el colegio y los padres. Es por eso que desde que tomamos las riendas de esta asociación creamos una red de delegadas, las cuales son madres y padres voluntarios, que lo que hacen es recoger toda la información de sus clases y traérnoslas a las reuniones que solemos tener los viernes. En esas reuniones las intentamos solucionar o darles forma y si es necesario las llevamos a consejo escolar. Además de este grupo de delegadas que funcionan con los WhatsApp de la clase, también tenemos otras vías de información. Una de ellas es nuestra web, también tenemos nuestra página de Facebook y la recién estrenada app. En la app es totalmente gratuita, os la podéis descargar tanto en las tiendas de Apple o en la tienda de Android. Y en ella pondremos toda la información del colegio, no solo del AMPA. El AMPA se financia principalmente por las cuotas de las familias. Es por eso que os animamos a asociaros, porque cuantos más seamos, más cosas podremos hacer y más cosas podremos conseguir. Volem recordar des d'ací la importància de l'AMPA per a l'escola, ja que és una associació que col·labora en el bon funcionament del centre i a més participa constantment en les activitats que fem. Des d'ací els convidem a apuntar-se si encara no ho han fet. I el que també s'ha tornat a posar en marxa és el cor escolar, que porta l'Oles i que està tenint un gran èxit entre l'alumnat. El curs passat, el cor escolar va participar en la cantata 50 milions de segons, fent diferents actuacions en Llíria, l'Eliana i fins i tot en el Palau de les Arts de València. A octubre comença el seu segon any amb nous projectes. La seva responsable, Loles, ens ho conta. Jo soc Loles, la profe de música, i a part de donar música estem fent també un cor escolar. En el cor se poden apuntar aquells alumnes que estiguen en quart, cinquè o sisè de primària. És una extraescolar, considerem, gratuïta, que la dono jo, normalment és els divendres a partir d'octubre. L'any passat vam participar en una cantata. Una cantata consisteix en diversos cors que se junten per a cantar. Foren més de 300 alumnes junt a professors del Conservatori de Llíria que tocaven una orquesteta. Aleshores se compagina la música en directe, cantar i uns també cantants que feien de presentadors. Enguany també volem participar, que farem una altra cantata. Si ho passem d'allà més bé,
i enguany anem uns 40 alumnes, així que qui estiga a gust cantant i vulgui passar un rato agradable, ja ho sap, que me busque i que s'apunte. Bé, i fins així el nostre espai de notícies. Esperem que us hagi paregut interessant i us esperem en la propera edició de Connecta't. Gràcies i fins a l'altra. I després de les notícies anem amb una secció anomenada Dia a Dia, on vos mostrarem els projectes que tenen l'alumnat i les mestres per al curs que ara comença. Aquest curs donarem com a tema central del col·le Dones part de la història. Es tracta de donar a conèixer el paper de les dones al llarg dels segles. Moltes de les activitats que farem en aquest curs giraran al voltant d'aquest tema. Anem a veure què ens conten els alumnes de cada classe. Pues este año hemos elegido un tema muy importante y es la mujer a lo largo de la historia. Va a ser algo muy interesante y esperamos que todos disfruten mucho. Pues la idea era que cada clase triara a un personatge, una dona, per a que investigara i que per a poguera pues, assabentar-se del que havia portat a la humanitat. Nuestro personaje es Lili Álvarez. Fue deportista. Fue famosa escritora y periodista. Hipatia fue la primera científica de la historia. Y le gustaba mucho mirar el cielo. La mujer importante que hemos elegido es Frida Kahlo. Frida Kahlo era una pintora mexicana. Soy la clase de segon B i anem a conèixer una dona que se diu Maria Montessori. Aquesta és una dona que ajudava als xiquets para que aprengueren molt. Somos la clase de tercero A y hemos trabajado Cleopatra, la última reina de Egipto. Cleopatra luchó con su hermano para conseguir el poder. Fue amante de Julio César. Se casó con Marco Antonio. Cleopatra se suicidó con la picadura de un asp. Hem escollit a Mary Shelley. Va escribir Frankenstein y va a lluitar per als drets de la dona. Nosotros hemos hablado de Rigoberta Menchú. Nació en Guatemala y trabajó por los pueblos indígenas. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992. Catherine Switzer fue la primera mujer que corrió una maratón universal. Tuvo que inscribirse con sus iniciales porque las mujeres no podían participar. El organizador Jock Simple intentó quitarla de la carrera, pero los corredores y su novio la defendieron. Juana de Arco va a ser santa y heroína de Francia. Va a ser muy confiada y luchadora. Hemos elegido a Beatriz Carbonell Ferrer porque vivía en Lliria y por sus esculturas. Y porque vino al colegio y estuvo dándole clase en la clase infantil. El personaje que ha elegido la clase de 5è B ha sigut Emmeline Pankhurst, que va fer possible el vot femení. El seu lema era fets, no paraules. Y gracias a ella, ahora les dones pueden votar. Hemos escogido a Enid Blyton porque es una escritora de libros juveniles. Malala Yousafzai en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz a los 17 años. Por su labor a favor de la educación de las mujeres y niñas contra el régimen talibán de Pakistán. Som de 6è i a la nostra classe ens agrada molt l'esport i hem triat a Carolina Marín. És una esportista de 23 anys. És la primera dona espanyola en guanyar l'or olímpic de bàdminton. També és doble campiona del món i d'Europa. Sí que s'han trobat que per mitjans de comunicació pues encara no se li dona a la dona pues la importància i el respecte que es mereix. I és el que volem inculcar en les nostres i els nostres alumnes, que considerem de vital importància per a millorar la convivència, per a que tinguem una societat igualitària. Maria Gil-Zahara va ser la primera dona aviadora que va i va desaparèixer misteriosament.
escogido a Marie Curie. Esta dona es la primera astronauta. Identina. Qui és esa? Què feia esa dona? Una nava? A una nava? Un goril·la. Ah, molt bé, no? Àfrica, molt bé! ¿Y qué feia? Què feia en Àfrica? Mira los gorilas. Mira, los gorilas y qué més. Los gorilas comen pescado. Hemos elegido a Emi Piqui. Fue médico. Ayudó a los niños. Hemos trabajado Teresa de Calcuta. Por ejemplo, esta frase. Da siempre lo mejor de ti y vendrá a ti. La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe 5 veces al día a quien en realidad no quisiera sonreír. Debes hacerlo por la paz. Passem a la següent secció, on els nostres companys i companyes ens recomanen llibres, pel·lícules, videojocs, grups musicals. Anem ja. Hola, soy Daniela y os voy a recomendar ir a un viaje super guay. Es a Cantabria. Tiene un montón de sitios, hay un restaurante super guay, pero que no sé cómo se llama. Y hay un parque que es el parque de Cabárceno, que hay muchos animales, están en sitios libres, con un montón de espacio y de naturaleza. Un esport és molt bo per a la salut. Jo m'he apuntat a natació, és un esport fenomenal. Yo voy a recomendaros un conte de un pastor mentirós, que era tan mentirós que tots creien que era molt mentirós. No sé qué más. Voy a recomendaros un juego de Scalestrick. Pues con unos mandos que se apretan así, en el que hace trampas en tapa, siempre me adelantan, me tiran por tu casi boca. Yo os voy a recomendar la película de mascotas, que n'hi ha molts animals, perros, conejos. La música es muy buena para hoy, ens tranquiliza y relaxa. Escolta música y os notarás. Hoy voy a recomendaros que voy a explicar quién salen los Super Wings. Sale Donnie, Jet, Jerón, Paul y unos más que no me acuerdo. Hola, soy Carolina y os voy a recomendar que veáis la peli de Bambi. Es muy chula y es muy triste a la vez. Yo voy a recomendar ir a Aquarama. Hay toboganes súper chulos y uno es súper alto que se llama Los Perezosos. Me tiré 2 veces porque iban a cerrar ya. Me tiré una de la mano de mi padre porque me daba miedo y otra suelta, pero casi me doy la vuelta. Voy a recomendar una película que se llama Rayo McQueen. No sé qué más. Yo recomiendo ir a Castilla-La Mancha porque hay campos de fútbol, sala, campos de básquet, de pádel, de tenis y de fútbol. Voy a grabar unos dibujos animados de 2 minutos que son muy pequeñitos y no se ven. Un besito, adiós. El heavy és possiblement la música més forta que existís. Se'ns ha corregut ficar-les per primera vegada aquesta música als xiquets per a veure les seues reaccions. No us perdeu les cares, val la pena.
L'escola és un lloc on passem molts anys de la nostra vida. Hem volgut preguntar als alumnes de la nostra escola el que els agrada i el que no tant. I també coses que els agradaria millorar. Anem a veure el que pensen. Los amigos y los compañeros de la clase. Los compañeros, educación física e inglés. A mí me gustan mis amigos, mis compañeros. También me gusta el patio, educación física y plástica. Lo que més m'agrada és que la nostra professora ens manda deures, però no molts, i també a vegades podem llegir, jugar. A mi m'agrada la professora perquè és nova i és molt bona. A mí que nos mandan pocos deberes y que nos da tiempo a jugar. Lo que más me agrada de clase es la plàstica, me encanta. Perquè dibuixem, nos lo passem bé, és lo que más me agrada. Jugar. Hacer dibujos. Y també hacer los dibujos. Y també nos gusta cocinar. Educación física. A mí lo que más me gusta de la clase, hacer en clase, es dibujar. ¿Alguna vez juntarse con amigos? Trabajamos a veces en grupo y a veces individual. ¿Cuál os gusta más? En grupo. Un grupo. El patio. A mí comer con mis amigas. A mí me ha gustado el patio porque hay muchos niños y voy cada vez conociendo más. Los deberes. La pista raspa mucho y te haces heridas. Matemáticas. Las verduras del comedor. Los prefabricados son muy pequeños. Eso, llevarme deberes a casa. También los deberes, porque cuando a veces te llevas muchos y después acabas tardísimo y después no puedes hacer nada, solo hacer deberes en casa. El recreo que es un poco corto. És que a vegades no es porten bé amb la gent. Unas cosas que hay en la feria que tienes que escalar. Un parque de bolas. Yo también. Aprender a tocar un instrumento nuevo porque muchos amigos míos tocan el piano y a mí me gustaría tocarlo en clase de música, aparte de la flauta. Pues a mí me gustaría que en la clase de música tocáramos la guitarra y también, pues no sé, que en el colegio pusieran tirolina. A mí más tiempo de patio. A mí también. Perquè és media horita que se passa volant. El pati no té ninguna cosa per a que nosotros podem agafar-la i jugar amb ella, com els xicotets. Aprender cosas jugando. Aprender a jugar al fútbol muy bien y a tocar la guitarra porque voy a una banda de rock. Fer activitats en el pati que no siguen les de siempre. Cuando pasas de infantil a primaria también les apetece jugar en algunos columpios, toboganes y eso. Con tablets o con ordenadores, hoteles gigantes. A mí me encantaría columpiarme en el columpio, pero no hay columpios. ¿Cómo os gustaría que fueran las clases? Pues divertidas, con dibujos, con bailes, con más alegría. Más tiempo en el patio para jugar, irnos más excursiones, aprender más deportes y tener más educación física. Me gustaría hacer cada día un tiempo poder jugar. A mí me gustaría más cuando estoy en clase, me gustaría dejar un tiempo para jugar o si no, estar estudiando con juegos. Sí, eso estaría muy bien porque es aprender jugando. ¿Sabes? Te diviertes y aprendes.
del nostre programa. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per la vostra atenció i esperem veure'ns la següent edició. Adeu!